ese waba ujya wibaza ibibera mu mitwe y'abasazi? ese waba nawe ujya wibaza impamvu umusazi yitora akiruka? ese umusazi asara byagenze gute? Iki ni icyegeranyo ubuzima bwo mu mutwe si igihano ahubwo n'indi si. Mugikurikira kuri ino ncano ubuzima busobanura. Njye mwumva mbanje kubasuhuza, nitwa Fulgence. Reka dutangire. Hari abantu batekereza ko uburwayi bwo mu mutwe ari nk'igihano, ariko siko biri. Ni ubuzima umuntu ashobora kuba ahagaze imbere yawe, ariko mu mutwe we harimo urugamba rutoroshye. Urwo rugamba kandi rukaba rutagaragara. Mu mutwe we, mu bwonko bwe, ari gutekereza ibindi bintu wenyine. Ese wigeze ubona umuntu useka wenyine, akihamagara, akishima? Abandi mu mitwe bibaho. Rimwe na rimwe ni urwenya rw'imbere rudusetsa twenyine. Ese wigeze ubona umuntu useka wenyine, akihamagara, akigisha abandi mu mitwe ye? Bibaho rimwe na rimwe. Ni urwenya rw'imbere rudusetsa twenyine, n'iyo twaba rutumvikana ku bandi. Rubera mu mitwe yacu, mu ntekerezo, mu bwonko bwacu. Benshi mu bafite ibibazo byo mu mutwe baba bafite ubwenge budasanzwe. Bibaza ibibazo byinshi, batekereza kure rimwe na rimwe. Hano ahambere turaswasoye kazenguruka neza witonze. Hari ukwiheba kwihishe mu maso aseka. Hari agahinda katamenywa n'amaso. Ugasanga umuntu ameze neza hanze, ariko n'imbere mu mutima we afite ingamba zitoroshye. Iyi ni ncano yitwa ubuzima busobanura. Mukaba mukurikiranaho ikiganiro mu mutwe haravuga. Nimba hari inyunganizi ushaka kuduha cyangwa se igitekerezo, andika muri comment icyo twavugaho ubutaha. Ibuka gukora subscribe nimba aricyo kigufashije, share, comment na like. Kandi ikindi aho wasohokeye ntabwo ari wongera kwinjirira. Kongera ukinjira wegereje akora rya tujyambere. Ndabashimira. Wasizemo za santimetero zingahe? 30. Ugakomeza ukomanga akajyo kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje. Ukata gake gake witonze. Kongera ukagaruka. Ubuhangaha ni ikizamini cyacu tuba tugisoreje. Tamafone. Hano